오전에 이어서 바라겠습니다. За, өдөөс өмнөх цуглаан дээр ярьж ирсэн үгийг өргөжлүүлээд ярья. 우리는 두세 개를 계속 말했어요. Одоо хүртэл бид нар бол нэг хоёр ертөнцийн талаар ярьж байгаа шүү дээ. Одоо үл үзэгдэх тэр ертөнц байна. Бас үзэгдэж байгаа энэ ертөнц байна гэж. 믿음이라고 하는 거는 итгэл гэдэг бол 보이지 않는 것에 대한 확신입니다. одоо үл үзэгдэх тэр ертөнцийн зүйлд хандсан одоо баталгаа юм аа гэж. 보이지 않는 세계에 대해서 아는 거예요. өөрөөр хэлбэл үл үзэгдэх тэр ертөнцийн талаар итгэлээр дамжуулж мэддэг 그런 болно. 지식이 없으면 믿음이 없는 거예요. Одоо тэр үл үзэгдэх ертөнцийн талаар мэдэхгүй бол одоо биднэрт бол тэр талаарх мэдлэг байхгүй байна. 보이지 않는 세계에 대해서 우리에게 확실하게 알려주는 것을 말씀이라고 합니다. Тэгэхээр тэр үл үзэгдэх зүйлийг биднэрт өгүүлж байгаа зүйл бол эзний үг юм аа. 갈라디아서 3장 2절에 보면 Галаат номын 3-ын 2-р эшлэлдэр 우리가 성령을 받는 것은 бид нар энэ ариун сүнсийг авч байгаа нь 육체의 행위가 아니라 энэ бол махбодын үйлсээр биш 믿음으로 받는다고 했어요. итгэлээр хүлээж авч байгаамаа гэж 듣고 хэлсэн. 믿음이라고 했어요. Одоо энэ бол одоо сонсоод итгэсэн. 우리에게 성령을 주시고 бидэнд ариун сүнсийг өгч 성령께서 교회의 능력을 행하시는 것도 ариун сүнс чуулганд үйлдэж байгаа тэр хүн чадлаар үйлдэж байгаа зүйл гэсэн махбодын үйлсээр биш 듣고 믿음이라고 했어요. энэ бол сонсоод итгэснээс юм аа 믿음이 гэсэн. 없으면 итгэл 믿음이 없으면 үгүй бол 성령의 역사가 없다는 거예요. ариун сүнсний үйлс байхгүй гэсэн үг байна. 네, 우리가 교회에 성령을 더하는 사람이 되려면 бид нар чуулганд энэ ариун сүнсийг нэмж байгаа хүмүүс болёо 믿는 гэвэл 사람이 돼요. одоо итгэж байгаа хүн болох хэрэгтэй. 믿음을 가지고 살아야 돼요. итгэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй байна. 그럼 믿음은 어디서 오냐면 Тэгвэл энэ итгэл хаанаас ирэх вүлээ? 듣는 데서 옵니다. Сонсохоос ирэх юм аа. 하나님 말씀을 읽고 듣고 Бурхны үгийг уншаад сонсоод 그럴 때 오는 것입니다. явах үед танд итгэл бий болно. 로마서 10장 17절에 Ром номын 10-ын 17 дээр 믿음은 들음에서 나고 итгэл бол сонсохоос ирдэг юм аа гэж. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암다. Одоо сонсох нь бол Христийн үгээс болоо гэж байна. 말씀이 없으면 믿음이 생길 수가 없어요. Тэгэхээр энэ үг байхгүйгээр биднэрт итгэл бий болохгүй. 이제 우리가 말씀에 대해서 Тэгэхээр энэ үгийн тал дээр 오늘은 한 가지를 보겠습니다. өнөөдөр би нэг зүйлийг та бүхэнд хүргье. 오늘은 이제 포도나무의 비유를 볼 텐데 өнөөдөр би одоо усан үзмийн модыг та бүхэнд 주님이 말씀하신 것입니다. энэ бол эзний өгүүлсэн үг байна. 요한복음 15장에 Явганы сайн мэдээний номын 15 дугаар 주님이 бүлэгт 말씀하시기를 эзэн хэлэхдээ 나는 포도나무 би бол усан үзмийн мод, 너희는 가지 та нар бол мөчрүүд юм аа гэсэн. 너희가 내 안에 Та нар миний дотор, 내가 너희 안에 있으면 би та нарын дотор байвал 과실을 많이 맺는다. их үр жимсийг гаргах болно гэсэн байна. 이것은 굉장히 쉬운 말 같지만 Энэ их ойлгоход амархан юм шиг мөртлөө 간단한 말이 아닙니다. бас тийм ч амархан үг ойлгохоор үг биш ээ. 오늘 우리는 좀 믿음을 생각해 보겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр итгэл гэж юу вэ гэдэг нэлээд бодож үзцгээе. 있는가? Бид нар үнэхээр юунд итгээд байгаа хүмүүс вэ? 우리가 보는 대로 보면 보는 대로 хэрвээ бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа байдлаар 우리는 다 사람이 각각 있어요, 그죠? одоо харах юм бол хүн тус бүр одоо өөр өөр байна. 다 여러분 하나하나가 다 각각이잖아요. Та нар одоо энэ сууж байгаа хүн тус бүр одоо тусдаа өөр бие даасан хүмүүс байна. 몽골에도 수백만의 인구가 살고 있잖아요. Монголд бас одоо нэлээд сая хүн амьдарч байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ л тус тусдаа бие даасан одоо хүмүүс байна. Гэтэл Библиэлд бол 온 인류가 두 사람밖에 없다 이렇게 말해요. бүх хүн төрлөختнийг хоёр хүнээр төлөөлүүлсэн байгаа. 하나는 아담이고요. Нэг нь бол Адам байна. 다른 사람은 그리스도예요. Нэг нь бол Христ байгаа маа. 그래서 두 사람밖에 없다. Тэгэхээр энэ Бурхны нүдээр бол хоёр хүн байгаа. 아무리 많은 사람이 있어도 Хичнээн энэ дэлхий дээр хичнээн тэр бүхэн хүн байлаач 두 사람 안에 있는 거예요. тэд бүгд энэ хоёр хүнд хуваагдаж багтаж байгаа. 고린도전서 15장 22절에 보면 1-р Коринтын 15-ын 20 дээр 아담 안에서 Адам дотор 모든 사람이 죽은 것 같이
бүх хүмүүс өгсөнтэй адилхан гэж. 그리스도 안에서 Христ дотор 모든 사람이 삶을 얻어야 된다. бүх хүн одоо амьдрнаа гэсэн ба. 두 사람이 있는 거예요. Тэгэхээр хоёр хүн одоо ярьж байгаа. 몽골에도 Монголд ч гэсэн 회사가 있을 거예요. 회사. одоо компани байгаа шүү дээ. 개인 회사도 있지만 Мэдээж тэнд хувийн компаниуд ч байгаа. 법인도 있습니다. Бас одоо юу гэдгийг хариуцлагатай хязгаарлагдмал хариуцлагатай гэдэг юм тийм компаниуд бас байгаа. 법인은 Одоо ийм хуулийн этгээд болсон ийм компани бол 어쨌든 그것도 하나의 한 유니트라고 한 사람처럼 본다고. одоо тэр нэг компаниг хэрвээ хууль зүйн этгээдээр бүртгүүлсэн бол тэр компани тэр чигээрээ нэг л одоо нэгж болж байгаа. 그 법인 안에 많은 사람이 있는 거예요. Тэр нэгж одоо компани дотор цаана нь хичнээн мянган хүнч байж болно. 한국에는 큰 회사가 두 개가 있어요. Солонгост одоо хоёр том компани байдгийг мэдэх ба. 현대, Нэг нь бол Hyundai Group байна. 또한 삼성. Нэг нь бол Samsung байна. 이게 삼성에 있는 사람들은 삼성맨 그럽니다. Тэгэхээр Samsung-д ажилладаг хүмүүсээ өөрсдөө Samsung-чууд гэж хэлдэг. Samsung-гийн хүн гэж 수만 хэлдэг. 명. Тэнд бол одоо хичнээн 10,000 хүн байна. 현대맨 하면 현대 수많은 Жишээлбэл Hyundai-гийн хүн, Hyundai-гийнхэн гэх юм бол тэнд бол бас өчнөө мянган хүмүүс багтж байгаа. 또 한국에는 여당이 하나 있고 Одоо Солонгост бас эрх барих нам гэж байна. 야당이 Бас сөрөг нам гэж байгаа. 두 당밖에 사실은 여러 개가 있지만 Мэдээж одоо зөндөл намууд байдаг л да. 사실은 여당 하나 야당. Гэхдээ одоо эрх баригч нам, сөрөг нам гэж хоёр нам хуваагдаж байгаа. 또 마찬가지. Америк ч гэсэн ялгаагүй. 민주당 있고 Одоо ардчилсан нам, бүх найрамдах нам байгаа. 거기에다 속해 있어요. Энэ намуудад ингээ хүмүүс хуваагдаад одоо харьяалагддаг. 성경에서 우리에게 뭘 가르치냐? Тэгэхээр Библи биднэрт юу зааж байна вэ гэхээр 인간은 사람은 хүн бол 두 영역 안에 있을 수 있다. ийм хоёр ийм хүрээнд одоо хуваагдж байгаа гэдгийг хэлж өгч байгаа. 아담 안에 Нэг нь бол Адамын доторх хүрээ. 또 하나는 그리스도 안에 있는 Нэг нь Христийн доторх хүрээ байна. 세 번째는 없습니다. Гурав дахь этгээд байхгүй. 그러면 어디에 있느냐? Тэгвэл одоо хаана байгаа вэ? 그거에 따라서 그 사람의 운명이 결정돼요. Өөрөөр хэлбэл аль хүрээнд нь хамаарч байгаагаас тэр хүний хувь заяа шалтгаална. 예를 들어서 뭐 현대가 망했다. Жишээлбэл одоо Hyundai Group одоо дампуурлаа гэж бодъё л та. 현대 사람들은 다 죽는 거예요. Тэгвэл Hyundai-д ажиллаж байсан бүх хүмүүс дагаад одоо дампуурч байгаа. 삼성이 성공했다. Samsung жишээлбэл одоо амжилтанд хүрлээ. 삼성 사람들은 다 Гэх юм бол одоо Samsung-д ажиллаж байгаа бүх хүмүүс бол одоо ураа ашиглах байхаа. 나 개인이 잘못한 게 아니라 Тэнд байгаа нэг хувь хүн одоо буруу зөрүү хийснээс илүүгээр 현대가 성공했냐? Hyundai тэр групп нь амжилтанд хүрч ийн үү? 삼성그룹이 성공했냐? Одоо Samsung тэр групп өөрөө амжилтанд хүрсэн үгүй юу гэдгээс тэр бүх ажилчдын хувь заяа 이게 шалтгаалж байгаа. 성경에서 사람을 어떻게 보냐? Тэгэхээр Библиэр бас хүнийг яаж одоо ингэж тийм ээ хүнд хандсан ямар зүйл харагдж байгаа вэ? 우리가 이 보이는 그 세계 속에서 보는 그런 것은 Тэгэхээр бидний ингэж харагдж байгаа ертөнцид 이런 식이 아니잖아요. 무슨 아담만이 있고 그리스도 안에 있냐 이거. одоо бидний материалын ертөнцид бол хөдөлгөлтийг ингэж хуваадаггүй шүү дээ. Адам тариатай, Христ тариатай гэж хуваадаггүй. 그래서 성경에는 Гэтэл Библиэр 이렇게 인류가 두 한계, 두 영역, хүн 두 төрлөختнийг 인간, хоёр ийм хүрээнд хуваасан байна. Хоёр одоо энэ одоо тийм ээ хүрээлэлд бол оруулсан байна. 그럼 뭘 믿고 사냐 이죠. Тэгэхээр одоо бид нар яг юунд итгэж амьдрах ёстой вэ гэдэг асуудал гарч 무엇이 байна. 진짜냐? Аль хүрээлэл нь илүү 우리가 보는 бодиттой. 것이 진짜냐? Бидний одоо харагдаж байгаа нь илүү бодиттой юм. 아니면 성경에서 말하고 있는 게 진짜. Эсвэл одоо Библиэр ярьж байгаа энэ зүйл илүү бодиттой юу гэдгийг харах хэрэгтэй. 이게 믿는 사람들은 Итгэж байгаа хүн бол 성경에서 말하는 것을 믿고 사는 거예요. Библиэр ярьж байгаа зүйлд итгэдэг хүмүүс байна. 그게 볼 수 있는 건 아니지만 Мэдээж энийг бол бид нар бол яг нүдээр ингэж энийг баталгааж харахад хэцүү 눈으로 боловч 보고서 알 수 있는 게 아니에요. энийг яагаад гэхээр бидний махан биеийн нүдээр ингэж бас баталгааж нотлох аргагүй зүйл. 우리 생각으로 느낄 수 있는 것도 아니고 Бас энэ санаж бодсоор энийг нэг тийм ээ одоо юу гэдгийг баталгаажуул харахгүй зүйл. 성경이 우리에게 알려주지 않으면 Тэгэхээр энэ талаар Библи биднэрт хэлж өгөхгүй бол 우리는 이런 사실을 알 수가 없어요. хүн төрлөختнийг ингэж хоёр хэсэгт хувааж байгааг бид нар мэдэхгүй л байх байсан. 그렇죠? Тийм үгүй юу? 그럼 우리가 만약 아담 안에 있다. За тэгвэл бид нар Адамын дотор байна. 아니 인간은 태어날 때 아담 안에 태어나요. Мэдээж хүн бол төрхөөсөө Адам дотор төрж
그래서 보시죠. 예수를 믿게 되면은 Тэгээд Есүст итгэх юм бол 그리스도 안으로 옮겨진다. Христ руу нүүлгэгдээ гэж хэлж байгаа. 그래서 이제 예수를 믿는다 할 적에 Тэгэхээр хүн одоо Есүст итгэнэ гэж гэх юм бол одоо юу гэсэн утгатай вэ? 그 영어로는 I believe Jesus 이렇게 안 해요. Англиар бол I believe Jesus гэж хэлдэггүй. Би Есүс одоо итгэдэг гэж. I believe this is cup 이렇게 하죠? Одоо би бол энэ аяганд итгэж байна гэж хэлэх баг. Энэ аяг. 근데 영어로 I believe Jesus 이렇게 안 해요. Англиар I believe Jesus гэж ярьдаггүй. 그럼 어떻게 하냐면 Яадаг вэ гэхээр I believe in Jesus 이렇게 말하고. I believe in гэж урд нь тийм огтор ордог. 그게 왜 그렇게 하냐면 Яагаад in гэдэг огтор орж 이게 байгаа вэ? 원래 헬라어에서 왔어요 성경이. Угаасаа Библи бол одоо грек хэлнээс үүсэлтэй шүү дээ. Одоо бичигдсэн 이 хэл. 성경 이 헬라어에서 Тэгэхээр грек хэл дээрээ 믿는다고 할 적에 одоо итгэнэ гэх үедээ 그 뒤에다가 꼭 전치사를 썼어요. тэр энэ огтор бол заавал ордог 그 байр л да. 헬라어 전치사는 에이스라고 하는데요. грек хэлэндээ бол S гэдэг одоо огтор хэрэглэдэг. 근데 영어로 번역하면 정확하게 into라는 뜻입니다. Англиар орчуулахдаа тэр нь into болдог. 안으로. дотор руу гэсэн утгатай болдог. I believe into Jesus 이렇게 번역해야 정확해요. Яг одоо оновчтой орчуулбал би Есүс дотор руу итгэж байна гэж орчуулах хэрэгтэй. 이게 무슨 소리냐면 Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 우리가 예수를 믿는다고 할 때 бид нар Есүст итгэнэ 예수 гэхдээ 진짜 믿었잖아요. одоо та бүхэн итгэсэн шүү дээ. 그럼 내가 тэгвэл 아담 안에 있다 원래 Угаасаа би Адам дотор байсан бол 믿는 순간 итгэнгүүтээ 내가 그리스도 안으로 одоо 옮겨 Христ дотор руу шилжиж орно гэсэн үг. 안으로 들어가는 거예요. Тэгэхээр Христ дотор руу та нүүлэгдэж орж байна гэсэн үг. 그러한 일이 벌어지는 거예요. Ийм одоо хэрэг бол энд гарч байгаа гэсэн үг байна. 그럼 우리가 볼 수 있는 게 아니잖아요. Гэтэ энийг бид нар бол нүдээр ингэж тэ баталж харж 보이는 세계 чадахгүй. 속에서 일어나는 게 아니에요. Энэ бол нүдэнд үзэгддэг энэ ертөнцид бий болох зүйл биш. 그러나 이건 사실이란 말이에요. Гэхдээ энэ бол бодиттой зүйл юм аа. 보이지 않는 세계 속에서 일어나는 일인데 Бидний одоо нүдэнд үзэгдэхгүй тэр ертөнцид энэ үйл хэрэг болж байгаа. 옮겨지는 거예요. Тэр ертөнцид яаж ихээр бид нар ингээд нүүгдэж байгаа, одоо шилжиж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. 그래서 요한복음 5장 24절 보면 Одоо Иоганны сайн мэдээний 5-ын 24-р эшлэлдээ 내 말을 듣고 миний үгийг сонсоод 나 보내신 이를 믿는 자는 намайг илгээгчид итгэсэн хүн 영생을 얻었고 мөнх амийг олно. 심판에 이르지 아니하나니 Тэр нь бол шийдэхэд хүрэхгүй юм аа. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Үхлээс амь руу нүүлгэгднэ, шилжнэ гэж хэлж байгаа. 믿게 되면은 Хэрвээ итгэх юм бол 옮겨지는 게 있어요. одоо ингэж одоо нүүж шилжих зүйл тэнд гарч ирнэ. 원래 사망 안에 있었는데 Урд нь бол одоо үхэл дотор байжээ. 내가 믿을 때 Итгэсэн чинь 생명으로 옮겨. амь руу орсон гэсэн үг байна. Амь руу. 고린도전서 1장 30절에 보면 За 1-р Коринтын 1-ийн 30-р эшлэлдээ 이런 말씀이 있습니다. ийм үг байна. 너희는 Та нар бол 그리스도 예수로부터 나서 Христ Есүсээс төрөөд 하나님께로부터 나서 하나님께로부터 나서 Бурханаас төрөөд 그리스도 예수 안에 있고 Христ Есүс дотор байж 하나님께로 났다는 건 뭐죠? өөрөө Бурханаас төрлөө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 예수를 믿으면 하나님께로부터 태어나요. Өөрөөр хэлбэл Есүс итгэх юм бол Бурханаас төрнө гэсэн. 자녀가 되는 거예요. Бурханы хүүхэд болно гэсэн үг. 요한복음 1장은 이걸 얘기하죠. 1-р Иоганн дээр бол одоо 우리가 믿으면 хэлж 하나님 자녀가 되는 권세를 얻는다. одоо Иоганны сайн мэдээний 1-р бүлэг дээр бид нар итгэнгүүт одоо Бурханы хүүхэд болж төрнө гэж байгаа шүү дээ. 그런데 이제 사도 바울은 Тэгэхээр Илч Паул бол 우리가 하나님께로부터 나면 бид нар энэ Бурханаас ингээд төрөх юм бол 자녀가 되면 Бурханы хүүхэд болох юм бол 우리는 다 그리스도 예수 안에 있게 된다. бид нар бүгд Христ Есүс дотор ингэж орно гэж хэлж байгаа. 믿겠습니다. За та нараас асууя. 여러분들은 그리스도 예수 안에 있습니까? Та нар одоо Христ Есүс дотор байна уу? 네. 어떻게 해야 알았어? Яаж мэдж байгаа энийг? 그렇게 느껴져요? Ингээ мэдэрч чинь нөө энийг ингээ би дотор 그리스도 байна. 안에 있는 것이 확 느껴져요? Есүс дотор Христ дотор байгаа гэдэг нь ингээ танд мэдрэгдээд байна уу? 어? 말씀에 아이고 역시 몽골 성들은 Монголчууд ухаатай. 말씀에 밑에 있어요. Мэдээж үгэнд одоо ингэж бичсэн учраас тэр юмар юм аа. 이 보이는 것보다 Тэгэхээр энэ үгэнд бол үзэгдэж байгаа зүйлээс 이 말씀은 энэ үгэнд бол 볼 수 있는 세계에 있는 건 아니에요. одоо юу гэх бидэнд харагдаж байгаа зүйл бол одоо байхгүй тийм ээ. 보이지 않는
이건 үл үзэгдэх. 세계 속에 있는. Тэр ертөнцид энэ бүхэн бэлэгдэж байна гэсэн үг. 그냥 그것이 보이는 것보다 사실이란 말이에요. Гэхдээ үл үзэгдэх тэр зүйл бол бидний нүдэнд харагдж байгаагаас илүү бодтой гэсэн үг байна. 그래서 우리는 그것을 믿는 거예요. Тийм учраас бид нар үүнд итгэдэг юм аа. 우리가 그리스도 안에 있기 때문에. Тэгэхээр бид нар Христ дотор байгаа учраас 말씀을 좀 읽어드릴게요. за нэг үг уншия. 갈라디아서 3장. Галатийн 3 дугаар бүлэг 26절. 26 дугаар ишлэлдээ 갈라디아 3장 26절에 3-ын 26 дээр 너희가 다 믿음으로 말미암아 учир нь та нар бүгд Христ Есүс 그리스도 예수 итгэх 안에서 итгэлээр 하나님의 아들이었어요. Бурхны хүүхэд болсон ажээ. 자, 맞죠? 하나님 믿으면 하나님 아들 되죠. Хэлснээр байгаа үстэй тийм ээ бид нар итгэнгүүд Есүс итгэнгүүд Бурхны хүүхэд болсон 그다음에 байна. 27절에 27 дээр 누구든지 그리스도 아파요 세례를 받은 자는 Христ рүү баптизм 그리스도로 옷 입었는 хүрсэн та нар бүгдээрээ Христ рүү Христийг өмссөн юм аа. 그리스도 옷 입었다 했잖아요. Христийг өмссөн гэж та нар. 그러니까 우리의 밖에 옷이 그리스도예요. Одоо бидний гадуур өмссөн өмсгөл бол Христ байна. 그 그리스도기 때문에 우리의 옷이 그리스도기 때문에 Тэгэхээр бидний хувцс бол Христ болсон учраас 그리스도는 거룩하잖아요. Христ бол ариун байна. 의로우시죠. Зөв байна. 그렇기 때문에 우리는 이 옷을 입고 Тэгвэл бид нар энэ хувцсыг өмсөд 천국에 갈 수 있죠. одоо эзний улсад Тэнгэрийн улсад очиж чадах болж байна гэсэн. 하나님 앞에 설 수 있죠. Бурхны өмнө зогсож чадах болсон байна. 왜 이 옷을 입었어요? Яа тэгэхээр одоо Христийг өмссөн учраас 하나님 우리를 볼 때 Бурхан биднийг харахад 어서 хүрээдэр 넌 자격이 있어. чи ирэх одоо ирч бол 너는 죄가 하나도 없어. чамд бол нүгэл алгаа. 넌 너무나 깨끗해. Чи үнэхээр зөв Нугнаа байна. Чи зөв байна. 오케이. Окей, хүрээдэр. Come into me. Над руу хурч ир тийм ээ. my Миний home. дотор руу хурч ир. Миний гэрт ир. 이것이 바로 예수를 믿었을 때 일어나는. Энэ бол Есүст итгэх үед бий болдог зүйл юм аа. 아들만 되는 게 아니라 Бид 믿으면 нар бол итгэнгүүд Бурхны хөвгүүд болоо зогсохгүй. 우리는 그리스도 안에 있게 돼. Бид нар Христ дотор ингэж байх болно. 믿을 수 있어. Үүнд итгэж байна уу? 어? 그러면 여러분들이 그리스도 안에 있다면 Та бүхэн Христ дотор байгаа бол 그리스도는 여러분의 옷도 되고 Христ та нарын хувцс болох нь байна. 방패도 되고 Та нарын бамбай болох нь байна. 피난처도 되고 Та нарын хорогдох газар болох нь байна. 그 안에 있습니다. Яг тэгэхээр бид нар эзэн дотор байгаа учраас эзэн биднийг бүрхэх нь байна, тийм үү? 여러분들이 더위를 가려주는 하나의 천막도 되고 Жишээлбэл одоо халуунаас биднийг хамгаалж өгдөг одоо нэг майхан шиг 이것이 이사야서 4장에 있는 말씀입니다. энэ бол Исаян 4-р бүлэг дээр ингэж өгүүлсэн байгаа. 비가 오면 가려주고 Бороо ороход биднийг нөмөрч өгдөг. 뜨거운 햇빛이 있으면 우리에게 가려주고 Бас халуун одоо нагны ичээс хамгаалдаг өгдөг. 어려운 환경에서 우리 보호해 Хэцүү бэрхшээлээс биднийг хамгаалж өгдөг. 마귀가 우리에게 불화살을 쏘면 막아. Шүтгэр бид нар лөө одоо галт сум харуулах үед бас хамгаалж өгдөг. 왜냐면 우리 밖에는 그리스도가 있어요. Яагаад тэгэхээр Христ биднийг ингэж бүрхсэн учраас 마귀가 우리를 공격하려면 чөтгөр бид нар лөө дайнаа гэвэл 그리스도부터 공격을 해요. эхлээд Христтэй тулгах хэрэгтэй болно. 밖에 그리스도가 있어요. Яагаад тэгэхээр бидний гадна Христээр биднийг одоо бүрхсэн байгаа учраас. 그러니까 샘빌을 공격하려면 Одоо сайн бэлэг рүү дайнаа гэвэл 막바로 샘빌 공격할 수 있어요. шууд одоо энэ сайн бэлэгтээ тулах аргагүй. 그리스도가 있어요. Гадна талд нь Христийг өмссөн байвал Христтэй тулах нь байна. 우리가 그리스도 안에 있으면 Тэгэхээр бид нар Христ дотор байвал 아주 안전해. үнэхээр одоо аюулгүй байж болно. 안전해? Та нар аюулгүй байгаа юу? 이 세상에 어떤 사람도 Энэ газар дээр өөр ямар ч хүмүүсээс илүүгээр 안전한 사람. та нар бол үнэхээр аюулгүй байгаа хүмүүс юм аа. 여러분 오늘 이제 예배 끝나고 할 때, 집회 За 끝나고 та нар одоо цуглаан дуусаад явъя л да гэрлүүгээ харъя. 이 옷을 입고 가세요. Бүгдээрээ энэ хувцсыг өмсөд явъя шүү. 예배 끝나고 다 벗어놓고 가지 말고 Цуглаан дуусангууд энэ хувцаа тальч хачаа явж болохгүй шүү. 믿음으로 Итгэлээр 입는 거예요. энэ хувцсыг өмсөх хэрэгтэй. 나는 Аа 그리스도 안에 있고 би Христ дотор байгаа юм байна. 그래요.
근심할 것도 없어요. Тийм учраас санаа зовох хэрэггүй байна. 우리 한국 찬송에 이런 찬송이 있어요. Солонгос одоо Мартин дуу дээр ийм дуу байдаг. 주 안에 있는 나의 Эзэн дотор байгаа надад 무슨 근심이 있어요? юунд би санаа зовох вүлээ? 그리스도 안에 있으면 근심 없어요. Христ дотор байвал санаа зовох юм юу вэ? 왜 근심인지 아세요? Яагаад та нар санаа зовж байгаа вэ? 그리스도 안에 없어요. Христ дотор байхгүй байгаа учраас. 그리스도 안에 있는 걸 몰라요. Христ дотор байгаагаа ч мэдэхгүй байна. 사실은 그리스도 안에 있는데 Уг нь Христийн дотор байгаа мөртлөө 몰라요. ерөөсөө энийг мэдэхгүй байна та нар. 사실은 굉장히 돈이 많은 부잣집인데 Уг нь одоо их мөнгөтэй баян айлын хүүхэд мөртлөө 부잣집 아들인데 тэр баян айлын хүүхдээр төрсэн мөртлөө мэдэхгүй байна ерөөсөө хаана байгаагаа. 그러니까 걱정하는 거예요. Тийм учраас их санаа зовж байгаа. 어떻게 사? За яаж амьдрдаг юм бэлээ? 왜 그러죠? Яагаад тэгж байгаа вэ? 몰라서. Мэдэхгүй учраас. 그러면 우리 말씀의 사역자 된 우리는 뭘 하는 Тэгвэл 사람? одоо эзний үгийн үйлчлдэг хүмүүс бид нар одоо юу хийдэг хүмүүс 여러분이 вэ? 예수를 믿었으면 Та бүхнийг Есүст итгэсэн бол 어떤 사람들이 됐는가 알려주세요. одоо итгэнгүүтээ хүн ямар байдалд ордог вэ гэдгийг хэлж өгч байгаамаа. 어떻게 하나님 만들어줬는가를 알려줍니다. Бурхан биднэрт юу үлдэж өгсөн бэ гэдгийг мэдүүлж өгч байгаамаа. 첫째로 Нэгдүгээр 그리스도 안에 있게 만들어줍니다. бидний Христ дотор ингэж байлгасан байна. 너희는 하나님께로부터 나서 Та нар Бурханаас төрөөд 그리스도 예수 안에. Христ Есүс дотор байна. 그래서 신약 성경에 보면 Тэгэхээр шин гэрээний Библиэд 그리스도 안에라는 말이 참 많아요. Христ дотор гэдэг үг маш их байгаа. 영어로 in Christ죠. In Christ гэдэг үг маш их байгаа. 너무 많아요. Их олон газар 에베소 бичигдсэн. 1장을 보면 Эфесийн 1-р бүлэг дээр 몇 절도 안 되는데 ерөөсөө хитгэн бүлэгтэй шүү дээ. 한 3절부터 한 6, 7, 8절까지 Одоо нэгийн 3-аас бараг 여섯 번 17 дугаар ишлэл хүртэл бараг 그리스도 안에 6 удаа тийм ээ Христ дотор ингэсэн гэж бичигдсэн байна. 우리가 예수를 믿으면 Бид нар Есүст итгэвэл 그리스도 안에 있게 되는 거예요. Христ дотор байх болно. 그럼 아담 안에 있다는 거예요. За тэгвэл Адам дотор байна гэдэг нь юу гэсэн 우리가 үг вэ? 왜 아담 안에 있게 됐어요? Яагаад бид нар Адам дотор байгаа вэ? 그것이 이제 그 얘기를 로마서 5장 12절부터 한다고. Тэгэхээр Ромын 5-ын 12-оос эхлээд энэ талаар өгүүлж байгаа. Яагаад бид нар Адам дотор байгаа? 왜 우리가 아담 안에 있게 됐는가? Өөрөөр хэлбэл бид нар Адамын дотор яагаад бий байх болсон бэ? 한 사람 때문에, Нэг хүний учир. 한 사람 아담 때문에 Нэг одоо Адам гэдэг хүний учир. 죄가 들어왔고, Нүгэл идэлхээр орж 그리고 ирсэн. 사망이 왔는데 Тэгээд үхэл бол ирсэн 사망이 байна. 모든 사람에게 이르렀다. Энэ үхэл бол хүн болгон дээр ирсэн байна гэсэн. 아담이 Адам 에덴 동산에서 선악과 따먹을 때 Эдений цэцэрлэгт тэр сайн мууг язгуулдаг жимснээс идэх үед 하나님의 말씀을 거역하고 өөрөөр Бурхны үгийг тэрсэлж 죄를 질 때 нүгэл үлдэх үед 우리는 에덴 동산을 가본 적도 없지만 мэдээж бид нар Эдений цэцэрлэгт очиж үзээгүй л дээ. 우리는 손을 들어서 선악과를 따먹은 적이 없지만 Бид нар өөрсдийн гараар тэр нэг сайн муугийн жимснээс идээгүй боловч 여러분과 우리는 та нар болон бид нар 그 아담의 행동에 참여한 거예요. өөрөөр хэлбэл тэр Адамын үйлдэлсэн тэр үйлдэлд бол оролцсон гэсэн үг байна. 아담의 그 행동이 우리 것이 된 거예요. Өөрөөр Адамын тэр үйлдэлсэн үйлдэл биднийх болсон байна. 이것이 성경에서 우리에게 알려주는 거예요. Үүнийг бидэнд одоо Библи хэлж өгч байгаа. 그래서 죄가 들어왔고 Ингээд нүгэл 사망 орж 모든 ирж 사람이 이르렀다 했어요. үхэл бол бүх хүн дээр ирдэг болсон. 이것이 성경에서 우리에게 알려주는 거예요. Үүнийг бол Библи бидэнд хэлж байна. 그런데 하나님을 찬양할 것은 뭐냐면 Гэхдээ бид нар Бурхан талархах ёстой зүйл юу вэ 하나님이 гэхээр 또 하나의 아담을 보냈다는 거예요. Бурхан өөр нэг Адамыг илгээсэн байна. 그것이 바로 그리스도예요. Энэ бол Христ юм аа. 그래서 그리스도를 마지막 아담이라고 봐요. Тийм учраас Христийг эцсийн Адам гэж 그 хэлдэг юм аа. 이후는 아담이 없어요. Үүнээс хойш өөр Адам бол байхгүй гэсэн. 이 마지막 아담인 그리스도는 Тэгэхээр эцсийн Адам болсон Христ 십자가에서 순종한 사람이에요. загалмай дээр Бурханд бол дуулууртай дагсан байна. 이게 인류의 머리는 둘이에요. Одоо хүн төрлөختөнд бол хоёр толгой байна тийм ээ. 하나는 아담입니다. Нэг нь бол Адам байна, 하나는 그리스도예요. нэг нь бол Христ байна. 그래서 하나님 어떻게 사람들을 구원하냐면 Тэгэхээр Бурхан хүмүүсийг аврахтаа яадаг вүлээ? 법인 대 법인으로. Одоо нэг хуулийн этгээдийн эсрэг нөгөө нэг хуулийн этгээдийг одоо гаргаж байгаа. 당 대 당으로. Одоо нэг намын эсрэг нөгөө намыг ингэ харгалдуулж байна гэсэн. 이 당에 있던 사람들을 Энэ намд байсан хүмүүсийг 그냥 믿으면 다 이 당으로 옮겨주는 거예요. итгэлээр нөгөө нам руу ингэ шилжүүлсэн гэсэн үг. 이 당으로 가기만 하면 산 Өөрөөр хэлбэл намаа өөрсдөө энэ намд орох юм бол амьдрна гэсэн үг. 국회의원 다 당협 다 되니. Тэгэх юм бол нөгөө тэр намд харьяалагчид одоо их хурлын гишүүн болчихж байгаа юм. 그 당으로. Манд орч байгаа. Их хурл
бодлыг гişэж болчихж байгаа. 그 안 가잖아 사람들이. Тэгэхээр хүмүүс бол тэрийг мэдж байгаа учраас ингээд нам сольж. 왜 이 당으로 그리스도 당으로 가면 그렇게 되는 거야? Уг нь Христийн намд орол зүгээр. 왜 아담 당에 있냐고? Яагаад Адамынхаа тэр нам дотор байгаад байгаа вэ? 그걸 다 옮겨줘야 되는데. Яагаад тэр энэ намаас гарах хэрэгтэй вэ? 그래 여러분들 전도를 해야 돼. Тийм учраас та нар энэ талаар хүмүүст мэдүүл сайн мэдээ хүргэх хэрэгтэй байна. 몽골의 여러분이요. Монголд байгаа итгэгчтэй. 아담 당에서 나오셔요. Ой, Адамын тэр намаас гарцгаая 그리스도로 бүгд. 입당하세요. Христийн нам руу бүгдээ 그래야 орцгоё. 살아요. Тэгжээж бид нар амьдрах нэ. 아담 안에서 모든 사람이 죽을까지. Яагаад тэр Адам дотор бүх хүн өгсөй. 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻어요. Христ дотор бүх хүмүүс амьдрах юм аа. 고린도전서 15장 22절 말씀. Одоо энэ бол 1-р Коринтын 15-ын 21-р ишлэл. 옮기기만 하면 되는 거예요. Өөрөөр хэлбэл шилжих юм бол одоо бүх юм окей болж байгаа. 옮기는 방법은 뭐예요? Шилжих арга нь юу вэ? 너무 간단해. Маш амархан байна. 오 예수요. Оо, Есүс минь 내가 ээ. 주 예수를 내 Би 구주로 эцэг Есүсийг өөрийн аврагч болгож хүлээж авч байна. 믿음이 옮겨지는 게 Гэт итгэвэл та шилжин. 너무 쉽어요. Их амархан байна. 이삿짐 쌀 것도 없어요. Тэр нэгт ачаа мачаага баглаад ах шаардлага байхгүй. 보따리 쌀 것도 없어요. Оо, боож баглаад тийм ээ ингэж байх шаардлага. 아멘. Аамен гэж тэгрээл орчод байна. 옮길려 안 옮길. 아 옮겨졌다. Та нар уг нь одоо бүгдээ шилжиж орсон хүмүүс байх тийм үү? 정도를 자꾸 옮겨줘요. Гэхдээ өөр хүмүүс хэлж өгöd олон хүнийг энэ намаас солиод 그래야 다 산다니까. тэгжиж амьдрын штэ. 그래서 이걸 복음이라고 하는 복음. Тэгэхээр энийг бол сайн мэдээ гэж хэлдэг юм 너무 аа. 좋은 거니까. Үнэхээр их сайхан зүйл. 너무 쉬운 거니까. Их амархан учраас. 그래서 이제 아담이 그 선악과를 따먹고 Тэгэхээр Адам бол тэр сайн муугийн мэдлэгийн жимсээс идэж Бурханаас салж 육체가 돼버리고 одоо махбод болж 죄인이 돼버리고 нүгэлтэй болж 예? 죄를 짓게 되고 одоо нүгэл үлдэж 죄인으로 아예 짜여지고 үнэхээр нүгэлтнээр бүрдүүлэгдэж 하나님을 우회하지 못해요. 하나님 기쁘게 하지 못해요. Бурханыг баярлуулж чадахгүй болсон. 예, 그런 사람 되잖아요. Одоо ийм одоо байдалд хүрсэн шүү дээ. 근데 이제 믿으면 Тэгвэл итгэвэл 그리스도 안으로 옮겨지는데 Христийн дотор руу нүүж орно. 어떻게 되는 거냐면 За яах ёстой вэ? 똑같아 원칙이. Зарчим бол адилхан байна. 그리스도께서 행하신 거 있잖아요. Христийн үйлсэн зүйл 그것이 다 우리 거예요. Христ рүү хэрэг орсон тохиолдолд Христийн үйлсэн бүх зүйл минийх болно. 그리스도께 순종하신 것이. Христийн тэр дагсан зүйл 우리가 순종한 게 бидний дагалт болж биднийх болно. 그리스도께서 죽으신 것이. Христийн тэр одоо өгсөн үхэл 십자가에 죽으셨죠. загламаа дээр өгсөн шүү дээ. 우리가 죽은 게 돼요. Тэр бол би өгсөнтэй адил болно. 그리스도께서 부활한 것이. Христийн амьлал 우리가 부활한 것이. миний амьлал болно. 그리스도가 성령이 충만한 것이. Христ ариун сүнсээр дүүрсэн мэт. 우리가 충만한 것이. Бид нар бас дүүрнэ. 그리스도가 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 것이. Христ бурхныг баярлуулсантай адил. 우리가 그렇게 할 수 있는 것이. Бид нар ч бас эзнийг баярлуулж чаднаа. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 우리가 예수 그리스도 안으로 бид нар Христ Есүс дотор руу нүүж орсон учраас байна. 옮겨지기만 하면 Тэгэхээр ингээд шилжээд орох юм бол 다 해결돼요. бүх юм бол ингээд шийдэгдэх нэ. 근데 왜 나는 믿었는데 안 되지요? Хүүшээ би итгэсэн мөртлөө эн чинь нэг л ингээд болохгүй л байж тээ. 근데 아직 다 몰라도 그래. гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ та мэдэхгүй бас тэгж байгаамаа. 이렇게 말씀을 가르쳐 주면 Одоо би энэ эзний үгийг танд зааж өглөө. 아 그렇구나. Би 그 믿음이 생기면서 орсон юм байна гэж танд итгэл бий болж. 여러분의 삶이 바뀌는 거예요. Ингээд итгэл бий болоход таны амьдрал өөрчлөгдөнө. 그래서 우리 같이 말씀을 가르쳐 주는 사람 필요하겠다. Тэгэхээр ингэж эзний үгийг ингэж одоо та бүхэнд ойлгуулж байгаа хүн хэрэгтэй байна уу ямар вэ? 그래? Хэрэгтэй юу? 내년에 또 못 가버렸다. Ирэх жил ирэх үү яах вэ? 바이러다. Баярлалаа. 가르쳐 드리는 거예요. Ингээд одоо эзний 뭘 가르쳐 주는 거예요? эзний энэ үгийг та бүхэнд зааж өгч байгаа. 성경에 있는 이야기. Библиэлд юу гэж өгсөн талаар та бүхэнд ингэж зааж өгч байгаа. Эзний үгийг та бүхэнд ингэж зааж 이것이 өгч байгаа. 진리란 말이에요. Энэ бол жинхэнэ үнний үг юм аа. 예수 그리스도는 Есүс Христ 제가 오전에 말했어요. би үдээс өмнө хэлсэн шүү дээ. 그분은 두 가지 본성을 갖고 있어요. Эзэнд бол хоёр чанар, мөн чанар байгаа гэж. 우리와 같은 혈육을 갖고 있기 때문에 Нэг талаар бид нар шиг одоо энэ бах цусан биетэй 사람이에요. хүн байна, хүний чанартай. 근데 그분 Гэхдээ 속에는 эзний дотор 하나님이 계세요. бурхан оршин байсан. 영원한 성령이 Мөнхийн тэр ариун сүнс байсан. 영원한 성분이 있어요. Өөрөөр мөнхийн тэр одоо чанар түүний дотор 그렇게 байна. 그분이 이루신 것들은 Тэгэхээр эзний биелүүлсэн зүйл бол 다 영원한 성질을 갖고 있어요.
хийсэн зүйл бүгдээр мөнхийн чанартай гэж өглөө хэлсэн тийм ээ. 그래서 진리가 되는 거예요. Тийм учраас үүнийг бол жинхэнэ үнэн гэж 변치 않는 хэлдэг юм 진리가 аа. 되는 거예요. Хувиршгүй үнэн гэж хэлдэг юм аа. 그분이 행하신 거는 Яг тэгэхээр эзний үйлсэн зүйл бол 다 참된 것이 되는 거예요. бүгдээрээ жинхэнэ зүйл учраас 그분이 십자가에 피를 흘렸다. эзэн залмаа дээр цусаа урсгаж 여러분과 우리의 죄를 용서했다. та нар болон бидний нүглийг өгшөөс 영원히 사했다. мөнх өөрт хэлтрүүлсэн 그거는 영원한 거예요. гэж хэлж байгаа. Энэ бол мөнхөд хувиршгүй үнэн 그분의 байна. 십자가는 영원한 십자가예요. Эзний загалмаа бол мөнхөд байх загалмаа юм 그분의 аа. 부활도 Түүний амьлал ч гэсэн 영원한 거예요. мөнхийн зүйл юм аа. 다시는 죽지 않아요. Эзэн бол дахиж өгөх шаардлагагүй. 우리가 그분과 함께 죽고 부활한 것도 Бидний эзэнтэй хамт өгөж амьсан 영원한 사실이 энэ үнэн ч гэсэн мөнхийн үнэн юм аа. 이걸 성경에서 우리에게 가르쳐줘요. Үүнийг Библиэс биднэрт зааж өгч байгаа. 그리스도의 모든 체험이 Христийн бүх туршлага, 그리스도의 본성과 어떠한 것이 Христийн бүх тэр одоо мөн чанар, Христэд байсан зүйл 우리의 것이 되게 했다고. одоо биднийх болсон байна. 그것이 바로 그리스도 안에 있다는 의미. Энэ бол Христ дотор байгаа гэсэн утга болж 그걸 байгаа. 바꿔서 생각하면 Тэгэхээр одоо арай өөрөөр хэлэх юм бол 우리가 아담 안에 왜 있게 됐는가를 생각해 보면 돼요. одоо Адам дотор бид нар яагаад байсан 어떻게 해서 아담 안에 бэлээ? 있게 됐나? Яагаад Адам дотор одоо байсан бэлээ гэдгийг бодвол энэ хоёрыг одоо 우리 ойлгож байна. 개개인이 뭘 잘못해서가 아니에요. Хүн тус бүр одоо буруу үйлс учраас Адам дотор байсан биш шүү дээ. 아담 한 사람으로 말미암아 Нэг Адам гэдэг хүнээр дамжуулаад 우리는 자동적으로 죄인이 돼요. Адамын хийсэн тэр нүгэл минийх одоо аяндаа автоматар минийх болсон байна. 유전처럼 된 거예요. 유전. Бүр одоо генээр ингэж дамжиж ирсэнтэй. 죄인으로 짜여진 것이죠. Одоо бид нар ийхүү нүгэлтэн 속에 болж 미움과 бүрдүүлэгдэж бидний дотор атаа чөлөө одоо муу муухай хорсол тийм ээ бүх юм ингэ 싸우고 싶어. бүрдүүлэгдсэн. Хүнтэй зодтолмоор санагдаж байгаа тийм ээ. 아담 때문에 그렇게. Энэ чи Адамаас болсон байхгүй юу? 그래 이제 그리스도를 보내주셔서 Тэгэхээр эзнийг Христ бол энэ газар дээр илгээгдэж 믿게 되면은 Христэд итгэх юм бол 너 아담 때문에 그랬잖아. чи Адамаас болж одоо ийм болсон шүү дээ. 네. 내가 그리스도 안 옮겨주면 Одоо чамайг Христ рүү би ингэж нүүлгэж өгөх юм бол 그리스도 때문에 Христийн учир 너는 다 좋아져. чиний бүх юм сайжирнаа. 성질도 변하고 Чиний зан ааш сайжирна. 생각도 변하고 Чиний санаа бодол ч өөр шүү. 마음도 변하고 Чиний сэтгэл чинь ч өөр бол 옛날에는 넌 마음이 돌같이 강팍했어. хуучин бол чи чулуу шиг муухай хатуу сэтгэлтэй байсан бол 내가 이제 옮겨주면 одоо чи ингээ эзэн дотор шилжиж орох юм бол 고기같이 маах шиг зөөлөн сэтгэлтэй болно. 내가 너에게 진짜 새 영을 부어주시고 Би чамд үнэхээр шин сүнсийг асгаж өгөөд 내 영을 부어줘. би өөрийнхөө сүнсийг чамд ингэж асгаж өгөөд 내 율례를 내 율법을 다 지키게. миний бүх тогтоол, хуулиудыг биелүүлдэг болгоно 이것을 새 언약이다. гэж байгаа. Тэгээ энэ бол эзний бидэртээ байгуулсан шин гэрээ юм аа. 이것을 복음이라고 하거든. Үүнийг сайн мэдээ гэж хэлдэг юм аа. 힘드는 게 아니야. 힘드는 게. Энд бол нэг зовд зүдрээд ах 내가 шаардлага 그리스도 байна. 안으로 들어가고 Христ дотор руу орохгүй та нэг зүдрэх шаардлага алга. 믿으면 내가 그리스도 안으로 들어가. Итгэвэл та Христ дотор руу орно. 그리스도 안에 들어오면 Христ дотор руу орж ирвэл 내가 뭐가 되는데? хүшээ ер нь 내가 변했어. 내 би 마음. өөрчлөгдсөн байж таа. Ямар сони. 내 마음이 자꾸 Миний 사랑스러워. сэтгэл ингээд үнэхээр их уян. 내 마음에 미움이 없어졌어. Хүнийг дургуутсах юм 내 마음 болчих. 용서하게 Миний дотор 용서하게. хүнийг уучлах сэтгэл бий болчих. 미운 사람 예뻐요. Өнөө урд нь дургуутсаж уур гэдэг хүн одоо гой харагдаад 나 байна. 이상해졌어. Үгүй ямар сони юм бэ? 죽으라는 거. Сонир болчих. Би ингээ ер нь өөрөө өөх гэж нөө яах гэж байна. 변하는 거예요. Хүн өөр болдог. 여러분 이렇게 변하는 것이 진짜 예수를 제대로 믿는 거예요. Ингэж өөрчлөгдсөн хүн бол Есүстэй зөв уулзсан хүн байна. 나더러 Одоо надад жишээ 노력해서 그리스도인이 되라고 한다면 나 хэрвээ надад хэн нэгэн хүн чи ингээд Христийн хүн болъё гэж маш их хичээл зүтгэх хэрэгтэй гэсэн бол 난 못해. би үнэхээр тэгж чадахгүй байсан. 그런데 주님의 은혜로 Гэхдээ эзний ивэлээр 은혜예요. энэ бол ивэл юм аа, бүрэн 얼마나 ивэл. 주님을 믿고 Эзэнд ингээ итгэсэн 내가 чинь 그리스도 안에 있게 됐다는 걸 알게 됐어. би Христ дотор орсноо мэдсэн байна. 그리스도와 내가 하나 됐다는 걸 알아. Христтэй би нэг болсон гэдгээ мэдсэн байна. 그랬구나. Үнэхээр 그래서 тийм. 이제 예수님의 포도나무 비유를 알게 되는 거예요. Ингээд Есүсийн тэр усан үзмийн модны зөвлөлийг ойлгосон байна.
나는 포도나무요. Би бол ус үзмийн мод та нар мөчрүүд юм аа. 이 비유가 굉장히 쉬운 것 같죠? Энэ ишлэл одоо их амархан юм шиг боловч 쉬운 말이야. энэ их амархан биш юм аа. Амархан ойлгож. 이거를 여러분들이 제대로 알면 Энийг та нар үнэхээр зөв ойлгож ухаарсан бол 여러분 일생이 변합니다. тааны амьдрал чинь бүрэн өөрчлөгдөх болно. 중국의 1800년대에 선교사였던 허드슨 테일러가 Ходсон Тейлер гээд одоо 1800-аад оны үед Хятадд миссионерээр одоо үйлчилж ирсэн хүний тухай сонссон баха. 그 사람이 Тэр хүн 이 포도나무의 비유를 깨닫고 энэ усан үзмийн тэр одоо зөвөрлөлийг ойлгож ухаарснаас 일생이 дараа 변했다고 간증했어요. үнэхээр миний амьдрал бүрэн өөрчлөгдсөн гэж гэрчилсэн юм байна. 굉장히 중요한 일이에요. Тийм учраас энэ бол үнэхээр чухал зүйл байна. 오늘 저녁에 Өнөө орой 몽골에 수많은 허드슨 테일러가 일어나길 바랍니다. Монгол үнэхээр маш олон Ходсон Тейлерүүд гарч ирэхийг хүсэж байна. 아멘. Амен. 그러면 많은 열매를 맺는다. Тэгэх юм бол та нараас их үр жимс гарна гэсэн үг байна. 그럼 이 포도나무 비유가 뭐예요? Тэгвэл усан үзмийн энэ зөвөрлөл юуны тухай өгүүлж байгаа вэ? 예수께서 Есүс 너희가 정말 나를 믿으면 та нар үнэхээр надад итгэсэн бол 너하고 나와의 관계는 чи бид хоёрын энэ холбоо бол 포도나무와 가지와의 관계 같다 이거예요. усан үзмийн мод болон мөчрийн тэр холбоотой адилхан гэсэн үг байна. 그 소리예요. Тэгж хэлж байгаа. 나는 포도나무, Би усан үзмийн мод, 너희는 가지. та нар мөчрүүд юм аа. 그럼 포도나무는 뭐고 가지는 뭐예요? Тэгвэл усан үзмийн мод гэж юу вэ? Мөчр гэж юу вэ? 가지는 어디에 붙어 있는 거예요? Мөчр хаа залгаатай байх ёстой вэ? 포도나무예요. Модондоо тийм үү? 그럼 가지하고 포도나무는 하나예요, 나눠져. Тэгвэл энэ мод, мөчр хоёр нэг үү хоорондоо тусдаа зүйл үү? 그것이 예수와 믿느냐의 관계란 Тэгвэл Есүс болон итгэгчдийн холбоо яг үүнтэй адилхан гэсэн үг байна. 포도나무 속에 있는 진액. Өөрөөр хэл усан үзмийн модны бүх шим шүлт бол 그럼 예수 그리스도 안에 있는 성령, өөрөөр хэл Есүс Христ дотор байгаа ариун сүнс, 그 생명이, тэр ам, 그 귀한 거룩한 모든 тэр ариун бүх зүйлс, 그 아름다운 성품 тэр бүх одоо гайхалтай сайхан 어디로 흘러가는 거예요? 어디로? хаашаа одоо ингэж урсаж орно. 어디로 올라? Хаашаа урсаж орох вэ? 가지로 흘러? Мөчрөдөө орно тийм үү? 흘러 안 흘러? Мөчрөдөө орох уу үгүй юу? 아이고 이 가지는 안 되겠다. За энэ мөчр бол ерөөсө болохгүй байна. 이 가지는 흐르지 말자. Энэ мөчрөдөө ер нь одоо шив шүлтэй 이 가지는 оруулахгүй. 예쁘니까 Энэ 흐르자. мөчр илүү гоё юм чи хөөх юм чи ийшээ би одоо урсгая. 그렇게 하겠어요? Ингэж усан үзмийн модтой тэгж ялах уу? 가지라면 Хэрвээ мөчрөл 그 мөн бол 포도나무의 모든 진액은 тэр одоо модны бүх шив шүлт бүх мөчрлөө ингэж орно. 맞아 안 맞아? Тийм үгүй юу? 묻겠습니다. За дахиад асууя. 여러분들은 포도나무의 가지입니까? Та нар усан үзмийн модны мөчр мөн үү? 일생. Их сайн. 그런데 이제 그 다음에 한마디를 더 했다. Тэгтээ дээр нь дахиад нэг зүйлийг нэмэхэд 그런데 гэвч 너희가 내 안에 거해야 된다. тэгтээ та нар миний дотор оршоорой гэж хэлсэн байгаа. Байгаарай. 그래야 내가 너희 안에 거한다. Тэгжиж би та нарын дотор байна гэсэн. 이건 무슨 문제냐면 Энд одоо ямар асуудал байна вэ гэхээр 믿음의 문제라는 거예요. итгэлийн асуудал энд байгаамаа. 이런 믿음으로 사냐 이거예요. Өөрөөр ийм итгэлээр та нар амьдрч байна уу гэдэг асуудал байна. 계속 그분 안에 거하는 삶을 사냐는 거예요. Өөрөөр эзний дотор ямагт байгаа тийм амьдралаар та амьдрч байна уу? 그 뒤에 이런 말씀. Дараа нь энэний дараа юу гэж бас хэлсэн бэ гэхээр 너희가 나를 떠나서 та нар надаас салаад 아무것도 할 수 없어. юу ч хийж чадахгүй юм аа гэсэн. 그럼 가지라면 Хэрвээ тэр хүн мөчр юм бол яг хэвээр 붙어 있어. тэр одоо модондоо залхаатай байх хэрэгтэй. 그리스도 안에 거한다는 거. Христийн дотор байна гэдэг чинь юу 그 гэсэн үг 믿음 вэ? 안에 산다는 거. Тэр итгэл дотроо амьдрын гэсэн үг байна. 여러분들이 만일 예수 그리스도에 붙어 있다면 Та нар хэрвээ Есүс Христ залхаатай байвал 어떻게 살아야 되겠어요? одоо яаж амьдрах ёстой вэ? 뭐든지 혼자 할 수 없는 거예요. Бүх зүйлийг ганцаараа хийж чадахгүй гэсэн үг байна. 예를 들어서 жишээлбэл 결혼했어. Одоо хүнтэй суусан. 우리 집 아내가 있어요. Одоо манай ихнэр 결혼했어요. байна. Бид нар суулаа. 그러면 Суусныхаа дараа 이제 혼자 가면 안 돼요. одоо ганцаараа юм хийж болохгүй манай 내가 ихнэр. 처음에 결혼해서 Эхлээд би дөнгөж суусан үедээ 27살 때인데 би 27 таадаа суусан.
혼자 있을 때 습관이 되더라고. Мэдээж нөгөө ганцаараа амьдраад нөгөө сурцсан байсан учраас 결혼했다는 생각이 없어요. нөгөө сууцсан хойноч нөгөө нэг сууцэг гэж ерөөсөө нөгөө толгойд бууж ирэхгүй. 그래가지고 아내가 집에 있다는 생각이 안 들고 Нөгөө ихнэр маань гэрт байгаа шүү гэдгийг мартчихсан. 그냥 혼자 살 때처럼 Ганцаараа нөгөө амьдарчсэн үе шигээ 혼자 가서 짜장면 사 ганцаараа нөгөө гол мөн очиж хотлож явж идээд 마트라 нэр хөш нөгөө ихнэрээ мартчихсан. Нөгөө ихнэр гэрт байгаа шүү гэж бодсон байх. 아유 Тэгээд 여보 얼씨라네. ихнэр уучлаарай гэсэн. 우리가 정말 주님과 하나라면 Хэрэг бид нар эзэнтэй хамт нэг юм бол 우리 삶이 달라져요. бидний амьдрал өөрчлөгдөх ёстой биш үү? 모든 내 맘대로 Өөрийн дураар ганцаараа одоо юм хийж болохгүй. 항상 주님과 함께 Ямар ч эзэнтэй хамт амьдрах хэрэгтэй. 주님이 어떻게 뭘 원하시는지 Эзэн юу хүсэж байгаа вэ? 내 안에서 어떻게 말씀하시는지 Эзэн миний дотроос юу гэж өгүүлж 뭘 байгаа 하기를 вэ? 원하시는지 Юу хийхийг хүсэж байгаа вэ? 뭘 생각하면서 살아요. Ямар ч бодож амьдрах хэрэгтэй. 주님과 하나로 붙어 살아야 돼. Эзэнтэй ингээ бүр залхаатай амьдрах хэрэгтэй. 떨어지면 안 돼. Ерөөсөө салж болохгүй. 항상 믿으세요. Ямар та 이게 그리스도 안에 거하는 энэ бол Христийн дотор байна гэсэн үг байна. 알았어요? Ойлгоо? 그럼 이 말씀을 믿고 Тэгэхээр энэ үгэнд итгэж 이 말씀대로 사는 거예요. энэ үгийн дагуу амьдрнаа гэсэн үг. 그래야 열매를 맺는 거예요. Тэгжиж танаас үр жимс гарнаа. 그럼 여러분 삶이 변할 것 같아 안 변할 것 같아? Ингэж амьдрал та нарын амьдрал өөрчлөгдөх үгүй юу? 변한다. Өөрчлөгдөнө. 이는 나 혼자가 아니고 Одоо ганцаараа амьдрахгүй байгаа шүү дээ. 그리스도 내가 그리스도 안에 있고 Христ дотор би байна. 그리스도가 내 안에 있고 Христ миний дотор байгаа. 주님을 떠나서는 아무것도 안 해요. Эзнээс цадаа би юу ч хийж чадахгүй. 내 마음속에 예수밖에 없고 Миний сэтгэл дотор Есүсээс өөр байхгүй. 주님이 기뻐하시는 거 안 하고 Эзний баярлахгүй зүйлийг хийхгүй. 주님이 명령하시는 거 안 해요. Эзний тушаагаагүй зүйлийг хийхгүй. 돈이 암만 생기고 Үнэхээр хичнээн бүр мөнгө төгрөг ингээд 아무리 좋은 нүд 것도 안 해요. харагдчихсан ч гэсэн би хийхгүй. 주님과 함께 안 해요. Хичнээн сайн зүйлээс ч эзэн зөвшөөрөөг бол хийхгүй. 이렇게 살겠습니까? Ингэж амьдрах уу та нар? 그럼 수많은 헛웃은 테일러가 생겨. Тэгвэл энд маш олон ходсон 테йлерүүд гарч ирнэ. 헛웃은 테일러가 아니라 수많은 예수가 생겨. За ходсон 테йлер болий маш олон Есүсүүд бий болно. 수많은 작은 예수들이 생겨. Маш олон жижиг Есүсүүд бий болно. 포도나무도 포도나무고 Ус үзмийн мод бол 가지도 포도나무야. тэр одоо гол биеийн ч гэсэн ус үзмийн мод, мөчрөн ч гэсэн ус үзмийн мод гэж тооцсон шүү 나는 дээ. 포도나무요. Би ус үзмийн мод, 너희는 가지. та нар бол мөчрүүд юм аа. 포도나무도 예수고 Тэгвэл ус үзмийн мод нь Есүс, тэр мөчрөн ч Есүс гэсэн үг байна. 함께 사니까. Тэгэхээр хамтдаа амьдарч байгаа учраас хоорондоо нэг болсон учраас 내가 그리스도 안에 있고 би Христ дотор байгаа. Христ миний дотор 그럼 байгаа. 예수지 누구? Тэгвэл Есүс бидтэй тийм үү? 예수 하나 돼서 하는 거예요. Есүстэй нэг болж амьдрнаа. 이것이 гэсэн үг. 그리스도지. Энэ бол ийм хүний Христийн хүн гэдэг юм аа. 근데 사람들 Тэгвэл хүмүүс 집회 안에 있을 때만 цуглаанд байх үедээ 그리스도 안에 이렇게 Христийн 들어와 дотор ингэж орж ирснээ 나가면서 гарангуудаа ингээд гараа явчихсан багдаг. Дураа нөгөө мартцсан тэгээд хийж. 교회 올 때만 Цуглаад хүрэн ирэнгүүтээ нөгөө Христ дотор цугаа орё гэдэг. 그래 열매가 없는 거예요. Тийм учраас үр жимс ерөөсөө байхгүй биднэрт байхгүй. 맞죠? Тийм үгүй юу? 사나 죽거나 Өгсөн ч амьдрсан ч, 잘 때나 깰 때나 унтсан ч, сэрсэн ч, 먹을 때나 마실 때나 ирсэн ч, идсэн ч, идээгүй байсан ч, 일어날 때나 앉을 때나 боссон ч, суусан ч, 무엇을 할 때나 юу хийсэн ч 항상 그리스도 안에 ямар Христийн дотор байгаарай. 그리스도께서 여러분 Христ та нарын дотор байх хэрэгтэй. 그리스도와 여러분이 하나로 살아요. Христ та нэг болж амьдрах хэрэгтэй. 이렇게 살면 Ингэж амьдрал 과실을 많이 맺습니다. маш их үр жимс төрүүлнэ. 그리고 여러분들은 Ингээд та нар 아담 안에서 죄인이 된 것처럼 Адам дотор нүгэлтэй хүн болсны адил 그리스도 안에서 Христ дотроос 완전히 의롭게 돼요. бүрэн зөв хүн болно. 의인으로 아주 짜여지는 거예요. Үнэхээр зөв хүнээр бүр ингэж 족속들이 의인으로 짜여지는 нэхэгдэж, бүрдүүлэгдэж, бүрэн одоо тэргээр одоо 죄를 сүлжиг. 죄를 질 수가 없어요. Үнэхээр нүгэл үйлдэг ямар ч зай завсар байхгүй. 아, 죄가 뭔지 알 수가 없어요. Бүр сүүлдээ нүгэл гэж юу вэ гэж мэдхээ болно. 미움이 뭔지 알 수가 없어요. Хүнийг дургуутсан гэж юу байдгийг мэдхээ болно. 그렇게 되고 싶어 하는 거죠. Тэгж тийм хүн болмоор байна уу? 그럼 그 길이 어려우시고
Тэгвэл ингэж ийм хүн болох зам амархан байна уу? 예수와 같이 살면 돼. Есүстэй хамт амьдрал болоо биш үү? 예수와 붙어 살면 돼. Есүст ингээ залгаатай амьдрал болох 이 нэ. 믿음 가지고 살면 돼. Энэ итгэлтэйгээр амьдрал болох 나 нэ. 어제부터 제가 계속 얘기했어요. За өчигдрөөс ахуулаад миний ярьсан зүйл бол 보이는 것을 중심으로 살래. одоо үзэгдэж байгаа энэ зүйлээр голлож амьдрах уу? 보이지 않는 걸 중심으로 살래. Үл үзэгдэх энэ зүйлийн төлөө амьдрах уу гэж асууж байсан. 보이지 않는 말씀. Энэ одоо эсний үг. 지금 내가 말하는 말씀이에요, 그죠? Одоо миний ярьсан зүйл бол энэ бүгдээр эсний үг байна. 말씀에 말한 대로. Энэ үгэнд өгүүлсэн ёсоор 여러분들이 들었어요, 그죠? та нар одоо сонссон шүү сая. 들었죠? Сая үгийг сонссон байна. 이 말씀을 듣고 믿었어요. Энэ үгийг сонсоод итгээд 이거 그렇게 되는구나. ингэх ёстой юм байна. За. 내가 오늘 써 성경이 뭐라는 Өнөөдөр Библи юу гэж байгаа би одоо л ойлголоо. За, яста толгойд бууж ирсэн. За, ойлголоо. 그러고서 이제 그렇게 사는 거야. Ингээд ойлгосон бол ингээ амьдрах хэрэгтэй байна. 알았어. Би үнэхээр ойлголоо гэх. 나 20년 다녔는데 Би 20 жил явсан, 10 жил явсан мөртлөө 안 가르쳐줬어 아무도. үнэхээр одоо би мэдгүй явжээ. 한국에서 어떤 사람 오더니 Өнөөдөр Солонгосоос нэг хүн 아니 ирээ. 하늘에서 오더니 Тэр одоо Тэнгэрээс хурц ирэнгүүт 주님이 보내주신 종이 오더니 эзний илгээс нэг боол ирэнгүүт 그렇게 주잖아. надад энийг зааж өглөө. 성경에 이렇게 말씀. Библиэлд ингэж өгүүлсэн гэдгийг зааж 내가 өглөө. 오늘 듣고 믿었습니다. Одоо би энэ үгийг сонсоод итгэлээ. 내가 그리스도와 하나라는 사실. Би үнэхээр 내가 Христтэй 그리스도와 нэг. 있다는 사실. Би Христтэй 그리스도가 내 хамт 안에 사신다는 Христ 사실. миний дотор амьдарч 내가 오늘 байгаа. 알았으니. Би өнөөдөр ойлгосон учраас 아멘. 아멘. 그렇게 살겠습니다. би үнэхээр ингэж 그렇게 амьдрья. 그렇게 여러분들 살면 Хэрэг ингэж амьдрвал 주님의 말씀이 이루어집니다. эзний үг үнэхээр та нарын дотроос бэлэгдэнэ. 아멘. Амен. 이제 이렇게 믿음으로 살겠어요? Ингэж итгэлээр та нар одоо амьдрах уу? 오늘 여러분들이 믿었다면 Өнөөдөр та нар итгэсэн бол 정말이에요. үнэхээр 오늘부터 삶이 바뀐다고. үнэхээр та итгэсэн бол өнөөдрөөс таны амьдрал өөрчлөгдөнө. 내가 사실 오늘 할 말이 많은데 Өнөөдөр уг нь ярих үг зөндөө байна 너무 л 많이 да. 말하면 Гэтэ их үг ярьсан гээд 혼돈이 어지러워지니까 их ярих юм бол бас та нарын толгой эргэж магадгүй. 오늘 요것만 얘기해. Өнөөдөр нэг л зүйлийг ярьлаа. 오늘 예배 끝나 나갈 때 Өнөөдөр цуглаан дуусаа та нар цуглааны байрнаас гарахдаа 기뻐하면서 үнэхээр баяртайгаар 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 나는 뭐 입었습니다. Би үнэхээр таныг өмссөн байна. 그리스도를 입었습니다. Би Христийг өмссөн байна. 난 그리스도 안에 있습니다. Би Христийн дотор байна. 나를 만지지 마라. Надад хинч бүх өхөр. 난 그리스도를 입었다. Би ариун хурцэрсэн байна. 이렇게 하시기 바랍니다. ингэж явж байна. 28절에 보면 За 28 дээр 갈라디아 3장 갈라디아 3장 28절 Галатийн 3:28 дээр 3장 28 너희는 3장 28절 예. 너희는 3:28 дээр 유대인이나 헬라인이나 종이나 저주나 Юудэч гэж байхгүй, грек гэж байхгүй, боолч гэж байхгүй, чөлөөт хүнч гэж байхгүй, ирч гэж байхгүй, эмч гэж байхгүй. Учир та нар бүгд Христ Есүс дотор нэг болоо. 우리가 다 그리스도군요. Бид нар бүгдээрээ Христийг 들어왔기 때문에 Христ дотор орж ирсэн учраас 나 혼자 들어온 게 아니에요. би ганцаараа энд орж ирээгүй байх нь шүү дээ. 다 함께 들어왔어요. Бид нар бүгдээрээ хамт орж ирсэн байна. 그러니까 다 어떻게 됐어요? Тэгэхээр бүгдээрээ бид нар яасан бэ? 다 그리스도 안에서 하나 된 거예요. Бүгдээрээ Христ дотор нэг болсон байна. 이 교회가 먼저 왔어요. Чуулган гэж юу 오늘 вэ? 마지막에 Өнөөдөр хамгийн 교회라고 하는 거는 эцэстний хэлэхэд чуулган бол 그리스도 안에 있는 사람들이에요. Христ дотор байгаа хүмүүс юм 그리스도 аа. 안에서 하나가 된 사람. Христ дотор нэг болсон хүмүүс юм аа. 그래서 거기에 뭐 깐수 따로 있고 텐데. 뭐 Ганс 마투가 따로 있고 Батулга, 또 엘카 따로 있고 Элка, 조리 따로 Ганхой, 있고 따로 있고 Батул, 게르도 따로 있고 Гэрэлтод гэдэг энэ хүмүүс нэг 따로 있고 тусдаа ганцаараа байгаа 다른 биш. 게 아니고 Нэг энэ хүмүүс нэг ганцаараа нэг бүндигэ байгаа шүү дээ. 다 그리스도 안에서 Христ дотроос 하나가 돼. бүгдээрээ нэг болсон байна. 다 그리스도 안에. Христ дотор бүгд орж ирсэн байна. 그렇기 때문에 Тийм учраас 거기서는 차별이 없어요. тэнд бол хооронд нь ялгарлал байхгүй. 다 하나예요. Бүгд нэг байна. 모든 차별을 없애겠죠. Энд бол тэдний хооронд одоо заагж ирсэн бүх заагуудыг арилгасан байна. 몽골 사람도 없고 Тэнд Монгол хүнч байхгүй, Солонгос хүнч байхгүй, 뭐
종도 없고 자기가 боол байхгүй, эрхчлөөтэй хүн байна. 남자도 없고 Тэр ихийг эмэгтэйч байхгүй, эрэгтэйч байхгүй. 다 사도 바울은 뭐라 했냐면 Илч Паул юу гэсэн бэ гэхээр 그리스도 안에 왔고 бүгд Христ дотор 하나님의 아들 되었고 бүгд Бурхны хүүхэд болсон. 그리스도 안에 하나라는 Бүгд Христ дотроос нэг болсон байна. 그럼 여러분들이 볼 때 눈으로 볼 때 육신 눈으로 Та нарын махбодын нүдээр харахад 무슨 소리를 하는 것이야 юу яриад байгаа вэ? 어? 어이 깐수 바투간 ганцүүхээр батуулга батлаараа гангуйгаар байгаа биш үү? 다 그리스도 안에 하나라는 Бүгд Христ дотор нэг гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? 그렇게 한 사람은 보이는 것으로 Гэж байгаа хүн бол нүдэнд үзэгдэж байгаа байдлаараа ойлгож ирэх гэсэн үг 그 байна. 우리는 뭘 믿는 거야? Бид нар юунд итгэж байгаа вэ? 하나님 욱 Бурхны үгэнд 말씀을 믿는 거야. Бурхны үгэнд итгэж байгаа үстэй одоо ингэж нэг гэж хэлсэн энэ үг. 아멘. Тийм үгүй юу? 다 하나 됐다. Бид бүгд нэг болсон 그리스도 байна. 안에 하나 됐다. Христ дотор нэг болсон байна. 이 믿음을 갖고 있어요. Энэ итгэл танд байх хэрэгтэй. 이것이 진짜야. Энэ бол жинхэнэ зүйл юм аа. 그렇지만 이제 육신적으로 남자도 있고 여자도 Гэхдээ 있죠. махбодын хувьд мэдээж эрэгтэй эмэгтэй байгаа л та. 서로 구별도 있지만 Мэдээж хооронд жоохон зааг ялгаа байгаа ч гэсэн. 이 성경에서 말하는 거는 Библиэлд ярьж байгаа зүйл бол 본질을 말하는 거야. энэ мөн чанарыг ярьж байгаа 진짜가 мөн чанар. 뭐냐는 Яг жинхэнэ бодит цаад мөн чанар нь юу вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа маа. 그렇잖아요. Тийм үгүй юу? 그럼 뭐를 중심으로 우리가 사냐? Тэгвэл аль зүйлийг голлож бид нар амьдрах ёстой вэ? 뭐를 중요시해서 사냐? Алийг нь илүү голчилж амьдрах ёстой вэ? 이것이 우리의 믿음이란 말이야. Энд бол бидний итгэл суурилнаа. 제가 한번 어디 갔더니 За би нэг газар очисон чинь 모임이 있어요. одоо нэг ингээд цугларчсан хүмүүс 기도를 байсан. 하는데 Хоорондоо ингээд залбирчсэн. Одоо тэд нар ингээд 한 залбирчсэн. 사람 일어나서 Нэг хүн босоод 하나님 우리 가운데는 정말 서로 Бурхан 나눠짐이 минь бидний 있습니다. дунд үнэхээр хуваагдал байна. 서로 정말 하나 되게 Эзэн минь 도와주세요. биднийг нэг болгоход тусалж өгөөч гэж. 또 한 사람 일어나서 Тэгсэн чинь нэг хүн босч ирээд 정말 주님 부끄럽습니다. үнэхээр эзэн минь ичмээр байна. 우리는 나눠져 있습니다. Бид нар үнэхээр хуваагдсан байна. 서로 미워하고 있습니다. Үнэхээр бие бинийгээ ингээд дургуутж 너무 байна. 마음이 서로 안 좋습니다. Үнэхээр бид нар хоорондоо 주여, 우리가 하나님이 тавгүй байна. Эзэн минь бидний 계속 нэг 제가 болгож өгөөч гэж залбирдасан. Би тэрийг сонсоод 너무 마음이 괴로워. сонсоод суухад бол надад үнэхээр сэтгэл хэцүү байсан. 갑자기 내가 일어나가지고 Би шууд босч ирээд 참지 못했어요. бүр зүйлдээ тэсхий аргагүй болоо би босч ирсэн. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 우리는 한 번도 나눠진 적이 Бид нар нэг удаач хуваагдсан удаа 없어요. 우리는 байхгүй. 그리스도 안에 하나 Бид 됐습니다. нар Христийн дотор биднийг нэг болгосон талархаж 우리 байна. 모든 형제자매 Бүх ах トゥ ус 그리스도 안에서 하나 Христ дотор бид нар чинь нэг юм аа. 나눠져 있던 것들 Бидний хуваагдсан 그리스도의 зүйл 십자가로 Христийн 하나씩 загалмаагаар та зайлшгүй. 성령을 하나 되게 Ариун сүнсээр биднийг нэгтгэж 우리는 байна. 한 몸 안에 있어요. Бид нар одоо нэг бие дотор байна. 우리를 이렇게 만들어주셨어요. Эзэн биднийг нэгэнтээ ингэж одоо 아버지 бүтээсэн байна. 감사합니다. Бурхан минь талархаж 감사합니다. байна. Талархаж байна. 이렇게 기도하니까 Ингэж залбирсан чинь 아까 기도하던 사람들이 нөгөө түрүүний залбирчсэн хүмүүс 멍청하게 бүр гайхаад ангаагаад бүр галмаараа 굉장히 좋은 기도 같은데 үнэхээр их уг нь энэ хүний залбирал их сайн залбирал юм шиг бол 믿음이 없는 기도예요. 믿음이 없는 기도예요. одоо мэдээж саяны хүмүүсийн залбирал 말씀을 근거로 하지 않아요. сайн залбирал юм шиг боловч үгэнд үндэслэхгүй ямар ч итгэл 자기 хүнээр өөрийн бодлоор залбирсан залбирал байна. 현실을 놓고 얘기해요. Зөвхөн одоо нүдэнд харж байгаа зүйл дээр тулгуурлаж залбирч байна. 아브라함의 믿음은 뭐예요? Авраамийн итгэл гэж юу вэ? 자기는 100살. Өөрөө 100 настай болсон ч бараг тийм ээ одоо Сара эхнэр нь 99 자기의 хүрсэн. 상태를 믿는 게 아니에요. Тэр үедээ өөрийнхөө байдалд итгээгүй. 하나님의 말씀. Бурхны үг 명년 이맘때 одоо 내게 ирж 아들이 있으리. энэ үед чи хүүтэй болно гэсэн тэр үг 하나님의 말씀을 믿는 거예요. тэр Бурхны үгэнд итгэсэн шүү дээ. 우리의 현실을 믿는 게 아니에요. Одоо байгаа өөрийн байдалтай итгэх биш. 여러분들 교회 안에 있어요. Та нар чуулган дотор 뭘 믿을 건데? юунд итгэх вэ? 말씀을 믿어야 해요. Энэ үгэнд итгэх хэрэгтэй байна. 주님이 이루신 영원한 사실. Эзний биелүүлсэн мөнхийн 이 үнний 언약 위에 энэ одоо 이 귀한 진리 위에 энэ үнэн энэ одоо эзний тогтоол 굳게 서는 거예요. энэ дээр та нар бацагсах хэрэгтэй байна. 이 말씀들을 내 마음으로 믿고 Энэ үгэнд сэтгэлээрээ 우리 итгэж 집도 그걸 선포해야 돼요. амаараа үнийг 그걸 тунхаглах 시인해야 хэрэгтэй. 돼요. Амаараа энэ үгнүүдийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 믿었다면 그걸 시인해야죠. Итгэсэн бол та нэг амаараа 그래야 구원을 баталж 얻는 ярих 거예요. хэрэгтэй. 그래야 Тэгжээж үнэхээр аврагдана гэсэн байна. 믿는 사람에게 성령이 역사한다. Ингэж итгэсэн хүнд бол ариун сүнс үлдэнэ гэсэн байна. 믿지 않아? Та итгэхгүй бол 그럼 성령이 역사. ариун сүнс тань дээр үлдэж 교회 чадахгүй. 안에 성령이 많아지지 않아. Чуулган дотор ариун сүнсийг ихсгийа гэвэл 여러분들은 та нар 믿는 사람이 돼요. итгэгч нар болох хэрэгтэй. Итгэдэг хүн болох. 말씀을 믿는 사람이 돼야 돼요. Юунд итгэх вэ? Эзний үгэнд итгэдэг хүн
болох хэрэгтэй. 사랑하는 몽골 성도들, Хайртай Монгол ах дүүсээ. 앞으로 여러분들은 Цаашдаа та бүхэн 이 귀한 말씀 энэ эзний эрхэм үгэнд 그대로 믿고 тэр хэвээр нь итгэж 이 귀한 언약 위에 서야 돼요. энэ эзний ариун одоо энэ нөгөө гэрэн дээр зогсох. 성령은 여러분들 안에 역사할 Тэгэх юм бол ариун сүнс та нарт үйлдэх 큰 болно. 역사를 주시고 Маш их үйлсийг үйлдэх болно. 열매를 많이 맺게 해주시고 Маш их үр жимсийг төрүүлэх болно. 하나님이 여러분들을 축복하시기 바랍니다. Бурхан та нарыг өрөөжлөх хүсэж байна. 아멘. Амен. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 아버지 하나님 감사합니다. Бурхан эцэг минь талархаж байна. 이 저녁에도 Өнөө оройч 주님이 말씀해 주셨습니다. эзэн та өгүүлж өгсөн байна. 우리가 그리스도 안에 있다. Бид нар Христ дотор байгаа гэдэг үннийг 그렇게 우리 안에 өгөөж 사신다. Христ бидний дотор амьдарч байгаа гэж 주님은 포도나무시고 эзэн бол ус үзмийн 우리는 мод 가지런히 бид нар мөчрөөд гэдгийг 우리가 주님과 하나라는 бас эзэнтэй бид нар нэг гэдгийг 우리가 그리스도를 떠나서 бид нар Христээс салаа 아무것도 할 수 없는 юу ч 존재라. хийж чадахгүй гэдгийг 우리가 그리스도 안에 거하고 그리스도가 우리 안에 거하고 эзэн минь та бидний дотор бид 우리는 нар таны 많은 дотор 열매를 байж 맺을 수 있다는 것을 байж бас бид нар байвал бид нар их үр жимс төрүүлнэ гэдгийг харлаа. Эзэн минь Монголд байгаа итгэгчдийг энэ итгэлээр бацаалсан. Үнэхээр эзэн талархлаар дүүргэж өгөөч. 예수 그리스도 이름으로 Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘.